Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Hadian baga National Council for Teacher Education kal ajing bet ya Sarkar Jilla ban sedang no ya 4-year integrated teacher education programs hak kerdan Bachelor of Education hak yang nomba Government College ke Joint Action Committee ka bakentop ya ke Jaintia Students Union bat ka senjuk wahe shenong jawai kila penpau ya ke jing songo bat ai khublai kerpang ya menteri barim ka tanat puli puthi ka Sarkar Jilla uba lakman rumboi General Secretary ka JSU hak jia keren bat kilat pathai khubor ulong ka komiti ka songthu sikat dai e yoba lakman rumboi lingba ka jingsem khia jongu baga BEd College hak yang namba kalayo ya ka jithu naga NCTE Delhi hei to wa ka jingla duti yang ka ni ka BEd College ka wa ka senjuk wa chnong la da la ga chkman ni ki Kami dia jengtip ketika pada jaga recognition. Terus nyau kami ni kata-kata wa ilai lupi yang senjuk hek senang cerup lang bagi Jaintia Student Union kepada kerek naduk kisnam kat kendes pa apa-apanya ter. Haduk kat ni kejingis nak tilang yang i roar senyau man go job. Dewa i upen senyau i kita i kublai ya education minister workshop hari tu gipor Kiwi dalai CMUO na ugnai August yang last year. Haju ipor dalai luti cirup waga JSU hayu to wa kani ke kam wa ke petition ke joint petition ko dapai seduk cha Delhi. Tasnya iman ka kam ko wa na job cho handrai mau ong to da job wa pura ko wa kat ni yo i kani ke recognition ko ina yang kesenjuk ko hek chnong. Cirup lang dalai luti lang ba i wa JSU hayu to wa kamu bode ni yakini ikam kenang wa yolat ki usatan untuk dukat ojo ika recognition dem tene ka kante handrai amkam hi open biang hayo to winong kre ki staff ki nong hikai kenang wa yojo ika admission ko pura hadin habot i kita dan ni yang kesenjuk ha chnong kan senyau i kiding senyau ko kro do kata-kata ya ijing lalu di yang Sarkar ko dedep ha kajing yakmat yang education minister malak man rumput pa wajing sangu yau education minister urin te to malak man rumbui hadin wa dio jing tip wa de yo ga BEd hapo katai ke namba utumit ikan ka NCTE recognition hapo Delhi ni tai te kamu perkumu gi por go redep ilang asan du chijak dis pa propnya hapo yogi ngilang goren Tada lalu tigi yo dawa yakni BEd College handrai kamu yo hidu hari ni kepor wa kata ke building bo mentong kawa dan medu ke porang cepat bermani ke kampatan plus 2 yang ka ke namba higher secondary school tegam te yang asan de budde ni de yo iwa chonglang churup wa ga senjuk ga chongjwai te de chemi wa bishim star urim Haunai August kamju da pha ke chithi chpo Delhi haga members secretary mga NCTE hau na September tegamte haga santrik news bunai yung news tem arjar pule audio confirmation nau education minister au malak men rumbui wa kata do man wan pura wa detimit ikan naga NCTE man gale ga course ko susdem ya ga BEd College kita to integrated course te tini rio iklam mo principal yung kenamba government college te war bentuk HE wa kali ke recognition man was kiat handrai dan emun ke condition ke wa ka college ha fulfill gi ya ka target how chow bai gi ha ga honus na te condition ke orang satain to ki faculty and staff punyo tu gilang luna wori gi nong kre ino hikai ta te kam te de chin ni ke join press briefing ni ke yu onga polite board liang yo ka senjuk ba chnong Jwai rangkat ke JSU to ni dawa siamu ko nangkong ko arwan kam gani ga JSC ko i de lumlang chrup paman gale i emlang chrup ko por hadu gani ko por le to ka daw ko ai ka ta ka thau untuk ukur kedu recognition handrai uman gawan ka tha gawa nileng iwan wa mu dawa to uman ka full fledged BEd College kamu kwa kamu thumu hi pa ba kani ka kam man ga kam sa ten digi le phau tam tli gisnan
tegam teman ke jinggur khu ye kerlum jentia bro ko wi ne pa kani to ka tha ko wa mem kam ni institution tegam te ne liang gas GSU kumju ne gas njuk batch tong do budde ni ba wa kam bong wala in the condition ke wadang duna le kita ki faculty ki staff tegam te li ido pressure wani ni ke sarkar uthambe ni ke sarkar ko wadang chna ni usnam te li ido budde ni ka tengah jiwa sarkar ro up ko hindowa yong ki artli ki kunhun na por lum jentia wa yo mentoy ki kon karo yang lum jentia pro wi